ngai ku le piwe hagani kasngi utrai ka basan jong ka porpaska hagaba ukan rat ukreningi tien gicu baro hagani gisngi hagini kita yau ngiya sneu ya gani gicu ka kubor hagaba utrai uangi bawelong shitali batngi bad mau ulong shitali badukpa badukwa ingi bangin long shitali badukpa badu jisu bad baukpa ulong ha badukun ulong haukpa badukpa ulong haupun bad long shitali kane kalong kicing khot ie kicung blei yang IP bangin long kikun jung blei ngilong shitali badu blei ngidei kicung blei Isaya saukulai khot keba nengkong tate wati ngalap lai jepi ngalap khot jepi daga kerteng ke janga pi long janga kini kilong ki kentir ki pasu tenan ha hagaba hagipor joga jing jingi ngide basu thu e kata boblei udon rekat bengi ula pelai dingi unsa pelai dingi na kejing ma kejing seir barok bangi idon rekat baru blei ula jongi ngilios ngewe kejing puli ke benengkong nakikam ki apostol bakumnu Yau Saulus Latin kejing tieng yu namar balai namar baula kejing basniu mensyua ula penstom ben ya kabalang te kita ki gentle kimla ban pediang yu lani ki Pakistan kinang buat jong jisu kimla ban pediang yu yo le se ule man le yo le se wat hit boy bon sia na ke jim janga jang phir kata ya ke jing bha jo no ngim jukan ma hre ke jing sniu jono tingi bat khliak ni bat be thik ni pej ba tang ke jing sniu ikan mau tingi jing sniu kumalong kini ki briu hagapor jom Saulus dan Paulus Saulus walai ke Jerusalem bad la persyang bad yasno bad kisendran bad baro ke syep tieng yu pathom ni namar kim syep langit bau lolong sendran pi henry don way tau de Barnabas Barnabas ulay Arab yu bad ulay alam yu syaki apostol bal batai ki kumno halenti yu try bala kren yu bad bakumno ada Damaskus ulay alab de jishlur hagerteng jong Jisu kabadon kame kadei kejing long shitali bad ujisu bangi bahaga jim jong upol usol lalong upol ulalong shitli baru Jisu hai haga jing kendo jong Jisu badu sol haga ledi sa Damaskus ya kaba latung shine halor usol da kata kajing shai kama pela kaba penmatla yu bagi gentien ki belom sol balai mepet sistem ben jaga bad ngitip bak nadu kata sengi ulah habaulah kelon Ramadan ulah madlah ki khmat ilias ngeu hakini ki tayo baladep bakumno ublay ulah penon kam ya Ananias ban
bukti halor jong usol bat ban yu i biang ikmat bat ban rung haga balang kani kalau ngi ai ko bakrau jong play pan mat la shwa sa pan pe ban yu i ki ikmat ki bat mai kata kalau ke cing Kristan ke cing ngidei ban pe ki da ka bat mai ngimdei ban pe tangi ke sneu jong ki we ngidei ban pe ke cing bha jong ki we ngidei ban pe ke cing persyang jong ki we baki la bha bun sia na ke cing sulong cingi laga dei halayeng la sem bagi kun giti dari marjan marpa ladangi syem ya ke cing bom patiau jong ki kelong bangim pat sedang ban pe ya ke cing bha jong kita hidup ngidang ong baik kini gidi pasti bun sin hamba kikmi pa kuan ra pun ban duai kilong duai pada ani ke jeta kai tu pun janga hi ya soto balak penrem lepah yo beri pitrai un ke ben ngangong em ngati ngam ngai bau pun jo pi do barakai lalu pi ong ba pi udah barakai sobhannya pembek nak ban bu abu jin ndeken besu ban man wah lebih kemik nanti ke jingkala ke juu ni tekane kelong ke ba lalong ru hakapor jong jisu hakapor hakabau Barnabas ule i ke jing ba jong u Saulus jong Paulus bat kane kala penlong ya u ba on ya lap ba ne viu breu ba ba le man le wat tin shu bagi tip bagi yo matai ke cing hikai shipang jisu kham palat kham jeleu ban ya kino ki jing tho haga jutan ba tamai ban ya ke jing tho jong Paulus apostol namar balai ulalong shitli baru jisu ulalong shitli baru jisu ulanod ban ong idi gintin yang ban em kalong ukres ban yapro kalong mijing mentoi hi ladang em hau trai lagi yap hau trai ulah penya kejuk ya kecing em kecing yap kordit yang ladang am yap ya gospel jong trai ong ini gentin yang ban em kalong trai manu ban perklat no yang na kecing i jong trai ladau bleu dan kalian jenga manu bat persyai ngalah iki baro hauta basan bor yang kubne breu be ya kaba kibut hakra por jong Jisu ki apostol bat ki Kristan menkom latin handai hadin kila lap shisha udei uda te ke long shitli baru Jisu kalau kowe ke kabala penlong yau Paulus apostol ba udla ban ayu Jisu ki wepan haga sing em ko chengiru lada ngim don yu Jisu bat ngi nam la ban ayu Jisu ki wepan kumno ngin don yu Jisu bat nam tal bat ngi kade ni lembaga jiduai ke chengi lembaga jupule juga yang juple lembaga simenta juga yang sakarman dengan kuat pi bersosi kuat pi kemen kumno berkemen bandon baru Jisu lalu pimnon Jisu bodonot pinam kemen lalu kapop kesencar ke dono jupi ke jimun diperkat jupi pinam kemen Paulus apostol ula aban ong hagi siting saya di Filipi pulang masa tu syak kemen try ngom biang tu syak kemen kibriu ki dibeni bi pahaman sim bread no ki slide jopi pen pau ki jono kam jopi uble hagi jin tuai pi menu bala ban om kini tang tau bala don badu Jisu te Paulus apostol hagi Filipi dar singi wasakan tak beng hagi Kristani Henry kalau nam ta jangai jopi ban bakumnu uneu ju breu bala
long unong persyak unong kuat penjot je kemalang andai long penban unong penyeteli unong hikai je kemalang di mangama piru hak telot jengi lesing kiwe kim yo i ya kata kejing bahar jengi andai ladang idon hak kalian jong ada bleu dah kalian jengi manu ban kelat jengi ngin ngila ya ki baro hau tahu basyam boringi dikata kalau kejing puli ke penengkong kejing puli ke baar upolu Yohanes uang ini kecil bagi dia benar ye ombe tanda kecil ombe tanda kejing ya khana tang hakania Henry Yohanes uang tu kejing i jengi kita banlong ha kejing sisya kukun be i jenga tu kenam ye i tang da ketin lani kejing keren Henry ka kambat kejing sisya kumur kejing de jengi berkiwe kambe banlong tamong ia sengaja berbor na i bi i ki pan yo te so kanat ha Tendai kumno ban bangan i. Kaji i jungi kita banlong kaji ade jungi man kasni. Kaji ade jungi man kasni hai nak ngah lain masan jua. Lari ngelawan pediang kaji telot kaji duna jong ki bai baton jungi jogi kun ki jungi jogi mei pa jungi jogi mama jungi hang tangin long bai Badan jingi kablan ke jingi si wadi ke jing baklah ai jiduna dikata halong ke jingi dikika hagi cak tre ke jingi lade ya wahat lade ha ke kai pateng lade ke jing belasngi lade jing lej ke school bat kum tatate hagi tu jaga ke jingi jingi kelong ban yarap ikiwei ban IT kejar kiwei ban kwa bikiwei kin sup ngin long mangi kinong persuk kinong mangi kinong IT kejar kinong yarap dewi Yohanes uang kambiang ban sui tanda ketin dan dia kejing keren hendrai tekam pada kejing sisya dagani ngitip bangidei kijong kejing sisya bat ngi penjanai ialah kidono dak matu blei kat haba kidono jengi kipen rem yengi namaru blei ulong ham krau ban ya kidono kijengi bat utip na dong shero pi ublei yo ing lesi hakamat jengwe di ani ngi tenat hanrei itip kejing long sisya jeng ba ngilong kumta tingi de ban snotu ya lati lada kidono jengi kimpen rem yengi lada kidono jengi kimpen rem yengi ngidon kejing snow shine nak mat jole hangni Yohanes kren spang kejing tip lam hi kejing long ikut Kristen Katolik kedai kejing don kata kejing tip lam ke basyai Hak bang laban om kani ke babha bat kani ke basni ngin jid ke babha ngin kentai ke basni hi syem mentah ki office khamtam ki bank seperti wi de ki bu ye kun Katolik ke jengi ban trok ye pisah ban nyau ba bat namar bale ki kun Katolik jengi ki don ke jitip lan pasha Dari dulu ikut Katolik jengi kiblah peniak ya kejitip lam. Bah kim sengau pop shu le butlang ya kejing long jeng pertei. Ha kejing bamsab bat ha kejing ki om baisya mo. Oh ki ai baisya tengah sibai. Andre ka baisya ayu lada khawaisya ka senang berwe lo ladap. Di kamde shu ka baisya andre ka dei ngiri masautu bahaya ka hok kabadai kejoki wei ngimde ban kurup dikata kalong kajitip lam basyai kajitip lam ka yin kasam
ka fidelity ke jing long shitali ha ke jete jong ukpa ba ke me kata ke jete blam ko shai ke ban sha ke jete ha ke jing long shimet bat no ke jete blam ke ban krenengi bangin le ek babha bangin tai ke besneu ke pertei jungi om ko ki pop ki om kata ka relativism la ngi la theo la wo ke ji tip lem jungi ya ke conscience jungi da ke ji penyedai ke jungi ber ki wi pa kani ka om dictatorship of relativism ya ke ba ki pop ki mahamba bat ke ji ka jing balang mahamba ya kata ke kata ka dictatorship of relativism Kamot bakangi penyadai berkiwe, yang kiwe kila kumne ti ngiru lek ngili lah. Tela lepen meraya ni, lepen long ni bang, ladon kata dictation hangi, bagi dia ban lek lem ku balek kiwe. Lah kiwe kia tu ngale ngatu tak niat. Lah kiwe kia klaim ngale ngai syukur samberki berkum tatade. Ya Allah. Tinggi pen oi thia ai ladi halor ke jing penyade jingi perkara ke moral value ke ba ngi ha ke ba pi moral value jingi ke long kumle ban tui be ban chu tui be henre na kalian jot balang jon ba ngi dei bam dei ba chu tui ke ba henre ngi de ban be hang no ban tui bat ku no ban kiu ban kiu persya ke jing tu ke lat lat ngide ban long ka jing ye tip lam jing perthei na kalian jong ki pop ki ongin kata ti ka bau yo ni su ong ni ke jing ye bisi sha jing ye we ke de ban ong de ban i ta ka ti ndagi de ban i ndagi kam ber ke jing sisha ban bang de ban kentai ya ka babha bang de kentai besniu ban ji de babha lari kita nut jangan, lada kita nut jangi kim penrem ini ngidon agak jeng semut ngai macam boleh. Kemudian kata kerja tiap bulan, kau kau pilih kali kau very good, tak lek. Rela kata kerja tiap bulan juga kau pasia wangi kau kata kau bersih. Ni dia pun nom lek kata. Dikata kalau kerja syai juga kerja tiap bulan, kerja tiap bulan juga kita pernah dulu. Berkumno ke jiti blam jungi kan long pasai tanda ladangi pet ye ladangi le ye lagi berkat ye kumbau jisu le kumbau jisu berkat kumbau jisu uyat punya dia jadi dikata kalau ke bangi syem apa kata sekal tersi bau jisu hamba ngilong ku kita tenat mau ulong dimba kan mau ngelak banyak kelat. Don menu tenat basu ong ngalak ban le marwe ngalak ban im marwe. Ya no jing tung la fish tung. Don ki jing tung ki bala pi la ban. Od tenat ban tung don bami. Henry haga jing ibu jungi te ngidei ban don dia kata. Ya kata jing long babha pengin tung ni beban. Akan mau berbangalong rektor Port St. Paul Seminary kita jadi gesek kita cerong bah kita hek bah kita temen bah te ki om bah lada ngin sarai itu lagi tenat let's say ngin sa yo shu ban thum kita gesek ban island cuy itu la pen kata kita sarah la bo la pentres to mi kena seminary la ai umat kum tata lanu ro khlami phi khlami namar bale namar ba ki om pat hadin kitu ki ba kai gi ikli bale ki me ki om ba namar ulak temen palat lom briu ladi ku kebriu kepala lengki ladi kepala bamdesu ke porka tetapi phim la hi ban khai kebriu kepala palat ikan ya kepor
tu bisa belum ta tu orang ada pilih bentung hi usah na ya na utanat jong se badam samla te itu lesi ulah ban bi kai kini ke cimot ke lomba ngide bandot ngide sim du reality bat tu dingba ha ke jing im bejungi ha ke jing jungi ban penmiso ngide ban long pentak coba dingba ngide ban long hitli badu dingba ladai hakarta ladai haga jing im jungi te ujisu lakran ne kumnu bangine kini long hitli badu kalong dagaba ngi ngor bar ngi penkui no lada layap te hapot baik usuang unong tho usuang spang tho nong sumar be lada wa terkong de hapot baik henry lada udai bandang mi la ban mi so kemod hap ngor ke kene ke jingor pi hapok kabalang jengi ngidon ye kene ke man ka bas nang ka masuk ngidon ke jing kuslai lagi jengi popisa ngidon berbuat kecil pertemai tadi ngidon ada kecil dua kecil senusi coba tiak nabit ipek kemiat ialah kecil bensin ta ngidon yang kasar dan kecil telah kini baru koi kilon kum kecil ngor kecil penkui itenat di bahasa esok Yusuang penuh tu isa hanga bangang isa api kum bakat tenat daladi kamla bahasa esok lom da kay sa hauding wine kumjur mapi lom da pi sa hanga ngalong uding sa wine mapi pilong itenat jar ubay sa hanga bat ngahau uta pun seso isibun mal klemanga pimla ban leye ladau nu une sa hanga ladau nu sa hanga en bretno yaka en berat na yu kum ya katanan bat pun yang terkong ti la ban mudur agajin Kristan ke jengi la dengan pediang di sakramen ini yang terkong ngidon shiboni apa aga parisingi abi faith ele kuye shibon palak marsteng kilong yung sembab pat penbaik sakrat ia ga syukashuma kiparla pediang sakramen hi tiga ni kalau kajing penken mau ba udangin pediang sakramen kalau no ngiyong Yesu yang behantai ngana yang ni so bahama wadam suai wat penmuit yang hi ngimla ban itla ngimla ban ngor ti kani ka sapoi sikit yang kok ya kum kini kita nat en lunglang badan bread bat kading badan thangeki wong Yesu wong penuh ya ketenat ke ba ke bom seiso un ketno bat kat ya ketenat ke ba seiso un kelat ba unduk ham seiso ya pi ya pen kuy pada tiru jenga kejing kelat kejing pen kuy yang pruning kejing kapno ladon ke benta ke bala terkong kapno itu kendian kesei sami kesei lum nang tuban dia kata kalau mau Yesu kuat yang IP, hagijin Kristan. Bangini ailong kiba seilum, ngini ailong kiba seiso. Loong hiru hagijin agwepat ka parable ni hagijin ka harshi, siapang udang bed, babed mo, don ki disembah kiba harul di hadau mau. Bat hakandau sya bat hakandau wabah tinggi dia benlong kum kita ki sembai bahab hakandau wabah hakandau wabah ngin penmiso lesi ndai si spa syaru rela penuh lai pel sampel rapu sya ndai hapen miso kejim Kristan juga gede kata tu Yesu dia rabi IP Kristan bi kan bagna yai Pengiwanang ni Banilong sitali ber Yesu Banilong ru sitali Iwe pan Ini roh Yesu